Baagi ba shakgetse ba re ga go dikago tsa SABC tse di tsileng go rekisiwa go sa rerisiwa baagi. SABC e rekisa dikago dingwe tsa yone go akaretsa matlo a le 20 le diflete di le 60. There have been employees of the SABC staying here, right? They are removed, they are not given first preference. Number 2, let us be lawful. The PFMA is very clear. Before you dispose of a public property, there must be public participation. It's not your property. Arna bothata ba go reka di assets tse SABC a re bitse re nne hatse ba re bolelle gore re utlwa go tegate go batliwa 13 million mo di flateng di siame how we divide by 72 flats it means re tla mo re ka reka di flats ka bo 180,000 170,000 wa ba di sa Gauteng re kopa go di reka. Baagi ba gwantetse kwa dikantorong tsa SABC go pateletsa botsamaisi go tsibogela ditopo tsa bona. Mme SABC ya re ga e boele morago mme e tswelela ka go rekisa dikago tsa yone. The SABC will, in May 2021, in line with Section 54(2)(d) of the Public Finance Management Act for the disposal of non-core assets, hold a public auction of residential properties which were rented by SABC employees and non-employees. In order to ensure a fair and transparent process, and as part of the recommendations of this process, a public auction will be held in May 2021. Baagi ba re ba tla tswelela go iphara ka bodipa mo di flateng tseno tsa SABC. Ba re ba batla gore baagi ba mono ba fiwe tšhono ya go reka dikago tseno. Sentle Englihihi, SABC News, Mahikeng.